Poštovani patrače, witajcie u pierwszej marcowskiej emisiji. Dobry wieczór, Vojvodino. Dneška večer na živo hodnice patric emisiju Kontakt, u ktorej mi hostci u studiju budu predsjedatelj i podpredsjedatelj Ruske matki Đura Papuga i Milomir Šajtoš. A od znjatih zmistoh budzeme vam emitovac šljidujuce. Jak i po teraz pierwsza emisja Dobry Wieczór Vojvodino u Mešacu rezerwowana za najmladších i ich emisiju Dzecinski švet. Dneška uvidíte i co na tohoročnej ružovej zahradki zaznačil objektiv našeho kolegu videonovinara Zlatka Ramača. Kolegyňa Karla Varisová pririchtala nám pripovedku o živote i roboti penzionovaného novosadského parocha Romana Miza. Bol to prepatrunok z mista dneškajšej emisiji, a mi rušame jak najavene zos najmladšima. Dzeň ženoch s rokami stracel svojo švetočný prikmety. A jediní, ktorí 8. marec čekajú i zos ľubovu richtaju darunky za ženy, to dzeci. Pri richtovanjom za toto šveto pošvece na čas večaršej emisiji Dzecinski švet. Popri reportážoch zos predškolských ustanov, zos Ruského kerestura i Nového Sadu, našo najmladší vám ponúknú i recept za pitku so syrom, a nevychabíme ani rubriku Moj ľubimec. Marcom všetky še zadúmame so svojím mamom, za ich švetov porichtáme. Dobre treba roštudírať, zo štima cerne spodzívať, svoje šercu bude najmilšie, zo štim povinčujem najščiršie. Za mamovo šveto ja je napravila kvece, bo ja mamu ljubim najbardziej na švece. Prido do mne Nješka, to darunok mali, bolo njen za tebe darmo porihtanje. Prave tak, jak zo spisnju hvareli, dzeci zo predškolskej ustanovi Ciciban zo Ruského kerestura šitsko porihtali za dzeň ženo. Programa obdumana i naležbana i darunki tak poves hotovi. Ostalo ljem dacovi pravici do robic, tak kad mami na 8. marec pridu do ovodi, šitsko bude sovršene. Što ste tu teraz praveli tu? Darunki za mami. I co si tu napravil teraz? Kveca. A zo čoho si pravil kveca? Za renko. Bilo to češko napraviti? A kedy dáš mami tot risunok, darunok? Dok príde za 8. marec. Co si šitsko hasnovala za toti kvetki? Toti slunečniki, pasulju, taki jagod mali, taki gombuljke, to nie roślinie, pa sme pravili zo tih poper, z tak maloga, z taki jagod za mlijeko troška i zo tih u farbi kokosok i z makom i z pasulami i s kukurečkami. I jak što robi? Položiš lipkače i lipi, či jak? Položiš lipkača, tak što god kvece tak što položim i već kao što tak lipa.
I fali sme za takých papečkoch šeco. A jak še napraviti ta gombuljka, ukažete? Tak sme šujkali i već sme ljepkali na ljepače. Kjero to treba našujkat, sto ti papiriki za jedno šerce? Veju treba, ali zato fino robiti. Hej. A čom baš mamom šerce, lipkace? Tak bo ih ljubime. Jedni pravi risunki, jedni povolanki. Preco ta šitsko to robice? Za 8. marec Co tebe bilo najkraše robic? minčovanjki. Hej. A preco? Zato pacijelo se mi bars. A jak se pravja vinčovanki? Pravlja se taki kukulki, već se lipi, već mami dame i oni budu ladovace. Co tebe bilo najljepše robic? Povolanki. Hej. A preco i tebe povolanki boli najljepše? Ljubiš šuljkac to či lipkač? Ljubim šujkač i jepkač. Hej? Hej, A dobre. A naučil si ide kupi snjočku za mamu? hej, I mama bude šťastlivá, keď ju čuje? hej. Za koho ste to rysovali? Za mamu. Hej. I co ste ešte robili za mami? A pravili toči šersa i pravili darunki. A mami to už znaju, že za njih rihtace to ti darunki? A oni ne idu do vodi. Jem nas voda. Aha, a vyvolalaš i mami, že rihtace? Abo to tajna. I ti čuvaš to jak tajno, češ ih varil už mami, že bude tu programa i darunki? Hvala. Hej. Ha, dobre. A ona še već zraduje? Hej. Co ti najvoliš robiti tu u vodi? Šerca. Šerca kad pravice? Hej. A jak še pravija šerca? Tak nalipiš. A češko to pravić? To Češko. Hej, a čom? Nije češko ustaje. Nie? A se še to zalipit na tot pat? Sve. A palčiki? Je zlipkače. Aha. Takie. A nie zalipił še i palčiki već? Nie. Ljubim kad mi mama strašně pribrana, kad je pomodi povjekana i začesana i našminkana, a je najvolim kad je našmejana. 8. marec to sveto ženo i všetkých našich macerov, takže sa požadáme i darunky podávame, že by sme ešte odúželi za všetko, co sme zaslúžili. Tak to kúpi krásnu šmatu, tak to kúpi buket kveca, a ja ju pobožkám i požádam veľo šťastia. I djeci u predškolskej ustanovi Palčočka u Novim Sadze, ktorí chodza na pestovanje ruského jazika, čas svojich aktivnostov rezervovali za pririhtovanje darunkov za svojo mami. Oni nemajú veľo času za toto, poneže šeljem rasti žnjovo schodza i to na 1 hodinu. Da bojim. A co farbiš? A komu podaruješ to šerco? Tati i mami. Crtu. A co farbice? Bojim. A šta bojiš? Srce.
I za koga to bojiš? Mamu, tata, brata i seku. A co jeszcze robicie? Bawicie się muzeum? Jak? Uczycie śpiewać muzeum? Co ste uczyli prošli raz? Da ste sa mami? Ali ja nisam bila. A teraz? Co robisz? Rysujem. Co si všetko narysovala na tym krasnym šercu? Bavime se i dobrime. I dobrim. Hej, i dobrami. Co, jak się ty tu bawisz? Pa bavim se z mojim bracikom Vladimirom. I jaki bawiska macie tu? Mame raznorazni baviska i legići. A jakima się ty najvoliš baviti? Z avtočkami. A toto, keď špivace i da co risujece, ljubiš? Hej, Jak ti się pači tota špivanka, co ste učeli? das. Komu ju odšpivaš? Mami, da co nove učime i da co pravime i da co crtame Ti poznaš? i bojime. Poznaš to da koga? Trebate do farbice. Mužeci i A farbić koho si tu upoznala? Znači, či bude jedno. Ja sam Vlada i znam jednu pesmu na Usinskom. Ktoru zna? Kratka. Hajde, budi, povedz mi. Pa, kad se setim ću otpevati. Za koho ti farbiš toto šerca? Za mamu. A kiedy jej podaruješ? To bude dajake šveto? Hej, Jake? 8. marec, den za mami. I uši rozdomovala, co jej povinčuješ? Hej, 8. marec. Jak jej to povinčuješ? Mamo, išćešljivić 8. marec. Ke do babi Nataši, do Verbasu, pridu služic unučata z Novoho Sadu i Futogu, tedi Vona svojim najmilšim vipeka kolači, rižni, slani pitki. Unučata poljubeli varit za svoju babu, a pitu za sirom, kotru im najčastejše pekla, rišeli i sami u pečici. Potrebno nam pol kili sira, 4 vajca mame, vecka jedna mala ložička soli, mušimo mac 2 deci jogurta, to je otprilike 2 pohari, vecka mušimo mac 1 pohar oljeju i jedna šmetanka i tu mušimo mac i margarin, bo kasnije še budeme mastic tepšu za pitu. Znači prvo mušimo rozbiti to ti 4 vajca. Musimy dobro rozmiešati to 4 vajca. I teraz musimy dodati sira, to jest pol kili sira. Šitko da pomali. Tak. Šitko. I zašto musimy dobro rozmiešati. Mi ne treba biti. Dobro, šitko. Vecka jedna ložička soli. Možeš sipnuti. Dođi, babo. Veci. Ještě da plus. Tak. Prilike tak. Evo, ložička soli. Dok mišamo. Tak. Teraz dodamy jogurt. To jest 4 deci, a ja już usypałam 2 pohari. To jest otprilike.
Teraz šicko, tako. I zaš dobro rozmišac. Šicko treba da dobro rozmišac za to. Teraz ešte tu usypamy praščuk za pečenje. To tu jednu kesicu dam. I zaš dobro rozmišame. I ešte dodame kvašnu vodu. Tu je 1 pohar kvašne vodi. Tak. I rozmišame i toto. Musimy wszystko to dobre wymieszać. Teraz jeszcze śmietanki musimy to dodać. Tu jest jedna cała ta śmietanka. Tak. I zaś to dobre wymieszać. Dobre, teraz mi treba to tepše vino zrerni. Dze. Bo mamy prašuk za pečenje, musimy teraz zovrati rerno na otprilike 200 stepeni. Tak, to dobre. Teraz musimy tepšu namastiti z margarinom da okus. Tak, namastim teraz. 3 skori položime. Ovo je jedna. Tak, jedna skora. A to ti su ostali. Vežnjeme tako jednu, zgužvame ih dobre i umočimo da dodi tečnosti. Da upije dobre. Ještě treba šicko. Znači, zgužvame ih, položimo do tečnosti da upije dobre. Da, vežnješ tak dako, se zgužvaš i položiš, umočiš do tečnosti. Evo ci, to je jedna, evo ci. Teraz zaš musimy wymieszać, bo widzisz, to ta woda jest sucha. To teraz jeszcze do suche, da bi trebalo da bude riče kad dodame vodi. Da si važe i upiju to ti skori. Evo lje mišajci. Idem dobro razmišljati teraz. Mali usipemo to do tepši, šicko. Weźmiemy to ti 2 skori, co smo habeli. Pierwsza. I od góry ljem položimy. Evo jedna. Tak. Pierwszą teraz položimy od góry. I teraz to tu pitu porežemy na jednaki časci. Tak. To ti od gore dosta cenki. To cesto cenki, baš i na každu tu čast položime dakus margarina i možemo položiti do rerina jeszcze peći. Rerno už cepla.
Može pač. Zahvaljujem. Sofija Semanova z ruskого kerestura njema jednoho ljubimca, ale daskedih. U dvore nas dočekalo vesele čvirinkanje papagajoh, podozrivi po patrunok jednoho kandura i dva pšički, nje zainteresovani za novi poznanstva. A boja še ta cekaju. Aha, a povedz nam jak imeno? Luksi i Mini. Luksi i Mini, kto im vyberal meno? Ja. Ti, a preco baš Luksi i Mini? Nie znam tak mi češkal prišlo, že Mini, bo Mickey Mouse ta Mini. Aha, a povedz mi od koši dostala to ti dva psi? Tato nabavili jednog psa, ta ona narodila Mini, a Luksija sme dobili. Luksi i Mini, jak i drugi pripadniki jih fajti njemeckih jazavcaroh, ljubobitljivi, njižni ku dzecom, virni svojim gazdom i podozrivi ku njepoznatim. Kad takto prizeta, stalno brešu, bo čuvaju dom. Čuvaju dom. Hej. Dobre, a povedz mi, s čim še karmija? Co im davace? Granuli i obično za jakie jedzenie, co nam ostanie w niedzielu, to im ja podawam kości i mesa. Ljubja kosti? Hej. Ljubja. A povedz nam, šejtaš ih? Nie, zato że się nie navikli na lanci, a mamy veliki dvor, ta še... Maju veljku šlebodu i u dvore. Hej. Jazavcare dobri lovare, ali še nje hasnuju za lovi, bo su často njemiloserdni ku žertvom. Napravili to ti tvojo pšički da kedi da jaki čkodi? A napravili. Co še slučelo? A tato nje zavarka puruta, pošli pres tam hevtu zahradu, ta je skal kukurom, ta ih podavili. O, a to tedi razbulo, či še to častejše slučuje? A častejše, ali sme ih teraz naučili da nje. Teraz su dobri. Hej. Gdje oni pres žimu, kad bar zvonka žimno? Maju da jaku hišku svoju, či... Hej, maju šopi hišku, već kad tam špija. Iće plus i zakrijeme tot s tim najlonom, ta bude im ceplo. A mame išće stari kaput i ta im položime tam. A kad vljece, kad bar svoruco? A već kad znijeme šitsko ljebovani podcahuju, to ti ta... A ljubijaše kupac? Nje sekaju. Mala može bud zmini da kedi ščenjatka? Mala. A gdje to ti ščenjatka? Ha, teraz sme ih podavali, ta nje mame. A gdje ste ih podavali? A ljudom, ktorí nemaju psi, ta već kad podavame, već kad neše raduju, že maju. A bulaše opatric može bud svati ščenjatka da kedi jaki su terazi? To jaki su. A veliki. Sofija ma i da skeljomački, ali ljem dva prišli na slikovanje. Kandur, ktorý pre svojo kraljovski maniri dostal meno princ i ljem z visokaše pripatral coše slučuje u dvore, i mačka princeza, kotra voopšće nje zvala za nami. Jej bula važna ljem Sofija i Bavisko. Vidjeli sme, že máš i mačky. Povedz mi, jak to ti tvoje pšičky so s tima mačkami? A dobre, ali kad ljudski pridu, ta tako ih pohanjaju. Pohanjaju, ljubja ljem svojo? Hej. Dobre. A mace i papagaji? Hej. Brešu oni na papagaji, ljebo jaka to ljubov? Ha, tako ih ponjuhaju, već kad pojedu i popatraju, ta već kad všetko dobro. Kjelo mace papagaji? Ha, 10-15, take coškan. S čim ih karmice? Ha, máme to ti maslački i to ti želinjavije i take rošljenje. A to drobne, co u misočkoh im porihtane, to co? A to proso, slunečnik i tot oves. Vi ljetnju papagaji da vas za sklitki? Ha, hej, kad
tato nie pomerkuje, ta hej. I jak vec, vraciš se či nie? Nie, raz nam tak vyletli, tak sme napravili jak v zamku. I vracal se? Nie šitski, ale skoro šitski. V ljece, kad im horuco, jak oni podnoše toti temperaturi, jak se rozhladzuju? Usypeme im ljetnej vode, već kad mjesto da piju, oni se kupaju. A v žime, kad bar živno, jak ih očuvate na tih niskih temperaturah? Snijeme to tu najlon i već kad tak im ne živno, tak. I pospivaju se. Jak papagaji ukazuju ljubav? Skakaju, hanjaju se, čvirinkaju i tako. Od šitskih životinja, ktorih sme vidjeli u tvojim dvore, ktora životinjka tebe najmilša? Šitskih jedno ljubim. Ne možem vybrati. Hoć Sofijov dvor polni s ljubimcami, kotri vimahaju nadost času za dopatranje, karmenje i bavenje, onama išće jedno žadanje. Ribku u akvarijumu. Počitovani patrače, boli to aktualnosti u Švece naših najmladších Rusnacoch. A co še slučuje pri tih daku starších Rusnacoch, Rusinoch i Lemkoch, povedza nam daku starši Rusnaci, hostci, ktorých sme najavili na samim počatku emisiji, pan Đura Papuga, predsjedatelj Ruske matki, i jeho novi vybraný zamenik Milomir Šajtoš. Dobrý večer. Istočasne treba nahlašovať, a verím, že naši patrači znaju, že vi i novi predsjedatelj Švetovej rady a vi novi predsjedatelj Kongresnej komisiji za kulturu. Prave o roboti kongresa, to jest Švetovej rady, u dneškajšej emisiji i poinformujeme naših patračoch, že co co še nove slučuje na planu rusinského ruchu, naj to tak navoláme, u Švece, ktorý objedinjeni do Švetového kongresa, a ktorý mal zašedanje trece pošore od jak sostavena nova Švetová rada u Ukrajini, mal zašedanje kongresne u Rumuniji, u jednim starim, prekrasnim keľosce mi pripovedali u našej rozvarki Horodze Deva. Jaki upečatki zos toho zašedanja i ukratko najpoveme u kratkih risoch co najznačnejše, co ste še dohvareli tam na tim zašedanju. Znači, bilo to trece zašedanje Švetovej rady i paralelno za každým zašedanjem už máme takú tradiciju u trecím mandatu, že paralelno robíme i zašedanja da jednej od kongresnih komisijoh, všetkých kongresnih komisiji, odnosno 5 z njih vodza predstavniki Ruskej matky. Na to závod bolo zašedanje kongresnih komisiji za kulturu, ali tu potreba za toto postojala. Cale toto zašedanje u najväčšej míri bolo posvetené utvrdzovanju programskih zadatkoh za aktivnosť i robotu o orgánoch Svetového kongresa, znači Svetovej rady i kongresnih komisijoh u tim roku. I to u dobrim periodze pristane na dobri sposobi i to, jak da poviem, prilahodzene všetkým zbúvanjom, ktorý máme u našich žemoch, ktorých žijeme. Znači, robi slovo o 8 srednjeevropských žemoch i 2 prek okeánu. Znači, to Poljska, Česka, Slovačka, Maďarska, Rumunija, Podkarpatie u Ukrajini i máme Zjedinjeni američki državi, Kanada, Labome, Srbija i Horvatska, podrazumijeme, že to tam i predstavniki tih rusinskih organizacijoh še schodzíme, dohvarjame. Ja musím povesť, perše, že samo upečatok za zašedanja bol bardzo dobrý, pretože se
домашни, културне товариство Русинох Румунии на барз добри способ прирistalo, na dobri uslovija obezpečilo za všetku kompletnú procedúru obidvoch zasedanjoch i zmestenie, jedzenie i za označovanie i preslavu Dňa Rusinoch, bo tak planujeme, že by i u podíjoch, u dňoch, keď máme zasedania, že by bola i okremná programa, z tej nahody to bol Deň Rusinoch u Rumunii, 3. marec, preslavjajú jak svoj deň, bola prekrásna i programa, znači jeden celý ambient bol baš dobrý. Same zasedanie sme započali, nažal, zo zminutu cichosti, bo sme museli na jakýsi spôsob odreagovať na zbúvania, ktorí prešli týždňoch i mesacoch se zbuli u Kijeve, u Ukrajini, oni u dajakej vjazi i so Rusinami na Podkarpatiju i bez ohľadu na toto, znači museli sme na to spôsob za žrtvi dať minútu tichosti i rozpočali sme i tak zasedanie, že sme mali rozprávu o situácii na Podkarpatiju medzi Rusinami, ale i na celú situáciu u Ukrajini. My porobili jednu deklaráciu, potpisali ju všetky prisutní členi Svetovej rády so svojím podpisom, ale ona u smislu ušla u poterašnjim, jaký sme vydávali deklaraciji, ona povoluje na rysovanje všetkých problémoch u Ukrajini na jeden tolerantni spôsob na debatu, na dohvárku a nie na vojnové rysovanie, bo to vecka vodí do najväčšieho zla. I povolujeme, že by sa všetky problémy rysovali v jedno so účastovaním Európskej únii i že by odnošenja medzi národami i nacionalnými menšinami u Ukrajini boli rysovaní po modelu Európskej únii, primenjujúci Európsku povelju o regionálnych alebo menšinských jazykoch i to celá povolanku, ktorú sme porobili, to jednohlasno prilapené, takú deklaráciu už sme poslali do Parlamentu Európy, Sovitu Európy i do Verchovnej rady Ukrajiny i do vlády Ukrajiny. Neprimáme, že to nie znam dajaká veľká múdrosť, ale primáme, že je potreba, že by to na taký spôsob bolo rysované, bo keď bude na druhý spôsob rysované, vecka to vodí do vojny a to najhoršie, co sa môže zbúvať u bolo ktorej zemi, tá i u zemi Ukrajiny. Prebačte, ja vás tu musím pretarhnúť, najvažšie upitam. U stvari spomnijeme našim patračom, že jak bilo na 12. kongresu, ktorý otrimani prave u Ukrajini na Zakarpatiju, Podkarpatiju, už jak ho to navoluje, tam ste mali predstaviteľov vlády Ukrajiny na samim kongresu, mali ste predstaviteľa gubernatora Zakarpatskej oblasti, ktorí vám vinčovali na vašim doprinošenju za uspostavljanje rusinskog jazika. Hej. A teraz máme situáciu, že noví vlasti, keď sme čuli, utarhli všetky menšinský jazyky, najvjerojatnejšie to pre rosijský jazyk, ale tu kvači i na Rusnacov. Co budete teraz robiť? Či še obraciť sa i tým novým vlastcom, že by oznova to rišeli? Napevno, bo už sme zo toto deklaráciu toto i porobili. Znači, gdje su tej deklaraciji? Parlament ostali isti, ali je vlada nova. Nova vlada, takže mi to tu jak da končíme. Ali čo sa týka samého 12. svetového kongresa, on bol otrimani od 12. do 14. julija u Mukačeve, u Šorodu i Svajdavi, on bol baš dobro organizovani. Bolo da jedni technični slabosti alebo prepuštenja, ali on baš dobre bol z boku domašnjeho na visokim urovnju, boli predstavniki Verhovnej rady u Ukrajini, bol gubernator Podkarpatja, poslal svojich predstavnikov, otrimali svoje direktni besedi, dali podziękowania Svetovom kongresu i predstavnikov Svetovej rady i to na jeden naiste pravi spôsob. Tedy sme čustovali, že sme naiste, jak da poviem, doma na
na Podkarpatju, među našima ljudmi, među i političnami, dakle Ivan Buško še spred vladi ozval, trimal ozbiljne prepodavanje, vyznačil doprinošenje Svetovej rady, Svetovog kongresa na pripoznavanju i prinošenju toho jazykového zakona. On z tej nahody utrhnutý u nejakej druhej formy znova bude prinesený, dok príde čas za toto, napevno. No a na samým zasedanju Devi sme hvarim na taký spôsob za tú deklaraciju da bome najveće nas interesovalo, že bi nam predstavniki otamać, znači Mikola Bobinec, inšak predsjedatelj Krajevog tovaristva Podkarpatskih Rusinov i bol učitelj Juri Šipović prisutni na Kongresnoj komisiji za kulturu. Oni nam utorili svoje upečatki, jak da povem, najširše Dakle, osnova bula u pečatkoch, že je na Podkarpatju zažlim, jak da povem, primerena stvar, že ľudze nie beža, jak sme mali u prešlih periodoch, že nás obežali, povolovali na oružije, na bunjenje, na vymáhanie, že by bula tvorená autonomija, alebo až republika. A hej, to patrače možda uz nje znaju, že jedna čas Rusinov zoz Podkarpatja za rješenje zoz vojnu na čolje zoz Dimitrijom Sidorom, keď je sprevedan Panocom. Tak, ale toto primirene i ľudia čekajú demokratské rješenje. Na jedan normalni spôsob, na jedan mirni spôsob, nijakým koncom za vojnu. Vojna znači, mi mali vojnu, mi znamo to znači nejakým koncom na také, nikto nebude povolovať od normálnych predstavníkov rusinských organizácií i dobro, že to tak ide. Treba spomenúť Zvecka i patraču mi fakt, že ti organizácii nie u Svetovým kongresu ne učestvujú i nijak sú nie u Svetovej rady. Nie, mi mali i da skelo saopštena u međučase od 3 mjesecoch, ktorý krizni period u Ukrajini, i tam sme ih povolovali na zmirenú situáciu i na demokratské rješovanje. Dakle, bilo baš dobre dok bol to zákon na moci, bo perši rezultati za 1,5 rok to bol zákon na moci, už počali rezultati stihovať u oblasti prosviti, kulturi i informovanja na rusinskim jaziku i to, jak da povem, znači davalo novi kridla za primjenu evropskog modela rovnopravno, odnosno hasnovanja jazikoh i pismoh i u Ukrajini. I to bude u nastupnim periodu znova porobene. Rachujete, že či Európska únia to bardziej pricišne, či... Mi práve povolujeme, že by sa primeňovali modely Európskej únie, ale práve so predkladaním Európskej únie i Sovjetom Európy. Že by oni vjedno, da mi vjedno s njima, že bi se zorganizovalo i že bi se došlo do rješenja. Taki upečatok, že i nova vlada i parlament prilapja toto i že bi to moglo pojść. Ne daj Bože, že bi došlo do vojny Bovecka, to varim bude baš neprijemna situacija. Tema našej dneškajšej emisiji všelijak trece zašedanje, ktoré ste mali u Devi, ali sme museli še ohľadnúť na toto, poneže našu patrače pojedni upoznati, že ste zaždem u kontaktu s našim starim krajom i s ľuďmi tam i jedna členica zo Podkarpatja, zo Ukrajiny. Takže som vychasnoval to tu nahodu, što vam opýtať sa. Až treba i povedať, že my máme i školjárov zo Podkarpatja u našej gimnaziji u Ruskim Keresture, ktorí i dneska tu, jak da poviem, znači planujeme i za nastupný period, že by oni prichodzili za ktorým to cíľom robíme. Pretože by oni se všejne môžu školovať na svojom jazyku doma, ale môžu tu prísť do našej gimnaziji, predĺžiť školovanie u nás, u Novým Sade na Filozofskom fakultetu, alebo u Krakove, alebo u Prešove. I to baš dobre, že máme takí porichtaní deti, bo jednoho dňa, ja sa dám, i celá Svetová ráda, i na kongresu sme tak bestovali jednoho dňa, u Ukrajiny to postane normálna situácia, budú robiť normálno školy na rusinskom jazyku i budeme mať dotiaľ prichtaní kadry. Takú situáciu my mali medzi dvoma vojnami, tá našo še išli školovať tam, do gimnazii, napríklad do Mukaceva. Teraz še obraceli stvari, teraz prichodzať deti tu, ale ich prilištujeme, že by oni, keď to ruší, jak treba, boli prichtaní, boli pravi prosvetní káder u svojim doma. To, čo sme
U programskej časti toho zasedanja bešedovali, znači od programskih aktivnostoch vidvojim, že budeme mať ešte dva predstavovací zasedanja u blízkim periódze, bude u Pilsenkerestu pri Budapeštu, u maju i bude u oktobru, znači u maju nebude u Krinjici Bienala lemkovskej rusinskej kultúry pre rekonstrukciu sály, preložili sme ho za október i tam bude vecka i zasedanje. Medzikongresní zasedanja bude BC, o tým bude i Milomir da se i on uključi do tej rozprávy. Apsolutno, prebacite, že vás znova pretrhujem. Ja ešte len raz by še vracal na Ukrajinu. Chcel som še pýtať, co so s popisom žiteľstva. I vecka prechodzíme definitívno na Devu. On ešte raz odložený, znači za 2015 rok. Znači za 2015. Povedzme, že to bude realizované, ale odloženie je za 2015. On sa každého roku, z roka na rok premenuje, oni nie zmohli moci a teraz je najnovšie, že za 2015 bude pokončený. Vracíme še na Devu, kde i Milomir učestvoval, jak varice da ho nevychabíme zos, ale zažde mušel som še vám jak od holovi Svetového kongresa opýtať to ti dosť i boljaci stvari za ľudzoch, ktorí tam žijú. Ja by len povedal ešte za pár slov kadem o projektoch, odnosno grantoch. Máme ich 4 vydvojení a pozdejšie budeme i druhé. Ale 4 vydvojení za to rok. I to znači Holos Rusína, 4 čísla, že by sme pririchtali. To hlas Rusínu, to zajednický hlasník za všetkých. Môžeme ukázať sa, keď kamera, keď si im pospíši. Za všetkých prešlého roku sme okončili ozbiljné pririchtovanie na to spôsob, že sme u každej zemi členíci Svetového kongresa menovali redaktora z každej zemi, z našej zemi Vladislava Harditu menovaná i ona je zadlužená za dopisovanie, za texty z našej zemi. Z každej zemi u každém čísle takého kultúrno-belestričného časopisu prejažili boli i časopisy o aktivnosti Rusínov u tých zemoch členských organizácií. Druhý projekt nám bude druhý medzinárodný festival multižanrovej rusínskej muziky bude na ljeto realizovaný u Vranove za mladých persenstveno. Treći nám projekt bude vydávanie, drukovanie, pririchtovanie i drukovanie knjižočkých zbírky koljadoch, písňoch, špivánkoch posvecených cez roždestva Isusa Hrista i štvrtý, jak okremna knjižočka bude pririchtovanie, objedinjovanie všetkých historijných datumov i podíjoch pri všetkých Rusínoch, Rusnácoch, Lemkoch u Švédce. My máme u každej zemi to porobené, lebo nedokončené, ale cilj nám, že by sme to objedinili i persenstveno sa upoznali. Hoď väčšina členov Svetovej rady znajú, ale členi kongresa nie, že by sme toto porobili. I najvjerojatnejšia stvar, ktorá sa nám hodem je programsky tak postavená, že toho roku po prvý raz deň Rusínoch, alebo Rusnácoch, alebo deň Lemkoch bude preslavený u každej zemi, u ktorej žijeme. Potom sme to robili u Pejcoch, Šejcoch, toho roku by trebalo byť pokončené u všetkých. I u Zjedinjených amerických državoch? Nie, isté nie, ale i toto nám u predstavujúcim perióde bude, ale u tých zemov, u ktorých všetkých žijeme, 10 tých zemí, u každej by bolo, plánsky je zaplánované, programované. Milomire, vi predsjedatelj Komisiji kongresnej za kulturu. Boli ste to i u prethodnim mandatu. Popri vas išće štvero ľudze z ruskej matky, z Srbiji, predsjedatelje kongresnih komisijoh. Jedino pan Andrej Kopča z Poljske zadluženi za statut Svetového kongresu. To veľké dovirije do naših ľudzov, i tak navoláme, z Srbiji, od Svetového kongresa i od Svetovej rady. Jak vi to možete potolkovať s našim patračom? Znate jak? Ja to poviem tak, že fakt, že naši ľudze, naši Rusnáci, veľa vecí počitovaní medzi Rusnacami u druhých žemov, kde Rusnáci žijú, jak tu, bo keď popatrice nikto z nás, ktorí sme na takých vysokých pozícijoch vybraní od delegatoch, že nie nachodzi ni na jakých pozícijoch, najpovem i u upravnih odboroh naših ruskih institucijoh
tu. U Srbiji. Da, to še nije odluho i postavi pitanje председателем управних odborov, либо директором, либо аж и на националному совету пред то так, že pred su ljudi koji zastupaju interesi Rusnacov Vojvodini, Rusnacov Srbiji, a už u trećem mandatu su vybrani z boku delegatoh Rusnacov Šveta, še nije nahodza i u tih. I tako nešto rozumíme, mi máme bardzo veľa obowiązki i nikomu nie stalo do toho, že by sme šeljem fiktivno nahodzeli u upravnih odboroh, ali trimame, že toto, co še tam slučuje, to bardzo interesantne i za naših Rusnacov tu. Fakt, že pre odredzeni pričini unazad skeljo roki, ne pojem tak, postoji jedna fajta jakiejś latentnej cenzuri informacji, ktorí co się slučuje medzi Rusnacami u štrednjej Evropi, u drugih država gdje Rusnaci živu, dakle češće še tu plasuju i bardzo veľa še toho ani nie zna, napevno pretože še nie se znac. A znacie jak, keď še najdete pred 200 delegatami na kongresu, gdje vi podnošite zvit toho, co porobila komisija, kongresna komisija, to, ktorej vi na čolje, i kad každý z njih, od tih 200 ľudzoch, má pravo diskutovati o tih rezultatoh, lebo nje rezultatoh, lebo vas pohvaljati, lebo vas kritikovati, i vi već dostavate i treći mandat, već to napevno znači, že ste svoju robotu dobre robili. Nažalj, to hvarim tu nje, hvarim po Patrice Šicki, to ti 4-5 kongresnih komisiji ljudi, ktorí ih vodza, tu, ali dobro, to už pripovedka za jeden drugi čas, o ktorých sigurno bude više dolazi. Ali je fine nadpomnuce, znači mali sme jedno predkladanje zo skupštini Ruskej matki, ali mi to skore beslujeme i to u Rusnaku, ktorý bol posvetený kongresu na Javene, to bolo i predkladanie kongresných komisí za kultúru. Toto číslo, hej, môžeme ukázať, keď kamera je z kongresa. Znači, ale práve u všetkých tých zlitoch kongresných komisijoch nahlasena i coška, jak da važno je da jak upečatok naših prave predstaviteľov kongresných komisijoh, že se menjaju člani kongresnih komisijov z drugih zemov. I teraz sme došli do predkladanja, co prilapene na trećem zasedanju Svetovej radi, že bi členi kongresnih komisijov robili u tajemnim sostave. Dobro, i to bola normalna ideja porušane z boku. Jem sem povie, že kamera toto, keď zoomirovala, ta mohlo še zamerkovať, že delegacija Srbiji še nahodzi u peršem šore. To zaš jeden dokaz počitovanja i našej žemi i nam Rusnacom, bo pa se vikend po Patrice, nas Rusnacov tu je zdaku zmenjak 15.000. U Slovatskej ruska nacionalna menšina treća po veljkosti u Slovatskej, a zaš to ti pejc bardzo važni kongresni komisiji vodza naše ljudi. Toto, co pan Papuga teraz spomnula, ja ho pretarnu. Kongresni komisiji, dok na ih čolo nje prišli ljudi z Vojvodini, z Srbiji, robili tak, že mali zašedanje ljem počas tirvanja kongresa. Perše, co sme porobili to, že bi i pomedzi kongresami še toti komisiji stretali i že bi robili. Već sme vidzeli, že i to nje dava taki rezultati jaki bi mi sceli, jaki bi mi žadali. Hoć nas pravdi rezultati boli bardzo dobri, ali sme zaključili, že kongresni komisiji muša mac stajomne členstvo. Čom? Pretože keď da co robi, a mi robíme bardzo veliki roboti, naj povem ljem, že nedavno sam deška tu u naših medijov prečital, že še budze mušiti napraviti kalendar kulturnih manifestacijo, to mi davno porobeli. To už da 3-4 roki postoji kalendar, ali je šitskih rusinskih manifestacijoh u šitskih državah gdje Rusnaci živu, to je takže normalno i za Srbiju.
Варенки ще роблять такі великі роботи, і вець ще не може непреривно починати з початку з новими людьми. Прето муше комісії бути imati stajemnih členov, že bi še to ta robota unapredzovala. I ne povjeljem, toto iše nam dojažem, co pan Papuga hvaril. Ja znam preco, ali veli stvari, ktori še slučuju tu u Srbiji, robioše na inicijativu i na porušovanje ruske matke. Đura spominal, že teraz u šitskih državoh, gdje Rusnaci žiju, budeš i preslojivati za Rusnacoh. Srbija bila perša, ktora to porobila. Znači, mi imame naš 17. januar, ali malo kto zna, že to ta inicijativa porušana zbog ruske matke. I že mi to driljali, bešedovali, dokonječno dahto, ljebo htoška u nacionalnim sovitu nje pohopil, že to treba. Najspomnjem tiž i to ti ljetni školi. Najspomnjem i to vidim nedavno, ne znam da sam prečital, že pan Čučka prišol i može danje prezentovati gimnaziju u ruskim kerestroje. To barz dobre. To barz dobra stvar. Ali treba poveže, ruska matka to robi už 3-4 roki. Kad nije već idu. 6. Ali na urovnju švetovog kongresa. Nam vypatra kratki taki termin za veľo bešedy, ktoré by sme mali. Pol vyrečenia vám došle bodzim, a vec musíme puštiť šľibujúci z misti, ktorí sme znali i ktorí diktirujú našu emisiju. Nažalj, malo sme to, odnosno nizme, a nije vareli. Vareli sme plani okvirno, co bude napravíme ešte emisiji. Za tohoročnú nahradu Svetovej rády Rusnacov Rusinoh Lemkoh pod menom Vasilija Turoka Hetesa konkurs rozpisaný za podnošenje kandidatúrok do 25. junija. Kongresna komisija bude zašedať među laborcov na tohoročnom festivalu. Druga stvar, na štartnim zašedanju u Piliš St. Kerestu 1. maja budeme mať zajedničke zašedanje s predstavnikami Ministerstva prosvity Maďarskej i bude beseda o katedri za rusinistiku, rusinski jazik u Maďarskej. Ona u njih razkazi definitivno zašena, ali je obnovena na Segedinskim univerzitetu, gdje dakeli robil doktor Ištvan Udvari. O tej pripovedki budeme zasedať vjedno s predstavnikami ministerstva i nazdávame sa najlepšomu rješenju. Ďakujem bardzo krásne, že ste boli dneškajší hosti, takí švieži zo zdevi, ali naiste musíme pretarhnúť z miesti, ktoré sme znali, čekajú. Ďakujem ešte raz a vám, počitovaní patrače, preporučujem, že by ste opatreli našo šľidujúci z miesti, ktorý šľidza. Raz u Novim Sadze u studiju M Radio Novo Sado otrimani festival nove ruske narodne špivanke Ružova Zahradka. Publiki u prepolnim studiju predstaveni 15 novih kompoziciji u nastupnih minutoh. Uvidzice čiji organizatore, ali i hostci zadovoljni zos tohoročnu Ružovu Zahradku. Čtvrta Ružova Zahradka i toho roku spolnjela občekovanje šitskih, kotri na dejaki sposob učestvovali u jej organizaciji, ali i tih kotri prišli uživac u novih kompozicijah u narodnim duhu i u výstavi akvareloh našej poznatej maljarki Heleni Kanjuh, zo skotru i počala urjadova čast festivala. Otvorili ju poznati podobovi kritičar Sava Stepanov, a to perširac, že taka poznata osoba vžala učast u tej častci Ružove Zahradki. U Vojvodini pejzaž ima veoma duboku tradiciju i veoma dugo se slika pejzaž još tokom celog 20. veka. Helena pripada toj tradiciji tog pejzaža, s tim što kažem da je ona zaista imala neke osobenosti kod nekih stilizovanih formi, kod nekih pejzaža gde je pojačana materija u slici i sve do ovih koji su apstraktni zapravo pejzaži. Dakle, jedno lepo i zavidno mesto i lep ugled ima u likovnoj umetnosti Vojvodine, s tim što
treba naravno jako ponovo istaknuti da je ona sve vreme bila vrstan likovni pedagog. Festival otvoril v menu organizatoroh direktor Radio Novo Osadu Jožef Klem, kotri naglašal značnost isnovanja Ružove Zahradki, ali i drugih festivalov nacionalnih menšinov, kotri čuvaju jazik, kulturu i tradiciju zajednicu u Vojvodini. Priča se o tome, o potrebi da se kulture međusobno upoznaju, međusobno prožimaju, međusobno upotpunjuju i obogaćuju. Mislim da i ovaj festival vaš, kao i festivali svih drugih nacionalnih zajednica koje prenosimo na našim programima, u najvećoj meri doprinose ovoj težnji. Naime, oni svi govore univerzalnim jezikom muzike, jezikom koju možemo smatrati meta jezikom čovečanstva i na taj način omogućuju baš ove ciljeve koje sam napomenuo. Tamburašo slavnih gustom volane, i so s njima našu pisnju zašpivame, tak še vešelime i vodnje i v noci, keď nam naš odzivki pridu do pomoci. Da kedi mladi i perspektivni špivači Aleksej Sivč, Tanita Hodak, Marko Radišić, Aleksandra Kolbas i drugi, teraz už afirmovani odlični interpretatore, da to bula jedna z počeškoscoh kotru mala i publika i žiri pri vyberanju najljepših na tohoročnej Ružovej Zahradki. Tancuj, hej, i všešeš, hej, život má boky dva, to naj každé z nás. Međutim, dah to muše bud najljepši, a na to zavod i fahovi žiri i publika buli jednoglasni. Rozmarija i Lelija, avtorki Ahneti Timko, u aranžmanu Jovana Jovanovića na tekst Sanji Pol II, kotra zoz Mirelu Mali i odšpivala špivanku, prehlašena za najljepšu kompoziciju na festivalu. Vyplnjeno mi je jedno veliko žadanje, a to, že bym špivala zo svoju šestrenicu, zo Mirelu, že bym koniečno, jakož duet odšpivala zoznju i preto mi bilo veliko šerco, i ne budem šira, za mne to bilo glavne i to za mne už bilo velika stvar, že sme jedno višli na scenu, ali mi bez teksta som, že sme dostali na ise i nagradu publiki i milo mi, že publika prepoznala našu energiju i že prepoznala co sme chceli povest u tu pisnju. Dobre harja, stari ľudze Češko to, mudrovi brat Šicko vidi zdaleko, moj miljenki krasni slova znamo, ljem šporoval njenju polovsku pivu, Rozmarija i Lelija kvitki dva, da som znala, ja bi ljepše vyberala. Tancuj, hej, i všešeš me. Jana je bar šťastlivá, že sme konečne stvarili tot duet, poneže sme teljo sceli, teljo sme planirali, teljo sme ho žadali i konečne evo tak i vypadlo. I bar sam naiste šťastlivá i baš preto, že je, jak da pojem, krunisani zos pobidu. Tancuj, hej, i všešeš me, život mám boky dva, to naj každé zná, to naj každé zná. Moja mama rodom iz Đurđeva i da me je od detinjstva, iako ona nije Rusinka, od detinjstva mi je pevala rusinske pesme, pošto je ona uvek bila oduševljena tim pesmama. Ja sam još kao mali slušao rusinske pesme i osjećao sam i taj duh i mentalitet i tu uopšte notu koju Rusini generalno imaju, tako da meni očigledno nije problem da osetim melodijsku liniju i da prema njoj napravim aranžman koji odgovara funkciji, s obzirom da već godinama pišem aranžmane i da su uglavnom bili uvek solidno prihvaćeni i primljeni i pretprošle godine smo u ovom istom tandemu imali priliku Agneta Timko i ja da dobijemo nagradu takođe publike i za aranžman. Drago mi je da je tako i još draže će biti ako istinski doprinesem očuvanju tradicionalne rusinske pesme i u buduće. Mladi človek veri, žena dost mudrosti ima, a až keď stigne do rokov, uvidí
vidi jak malo zna. Precovec Banovac, zahetim co užonje. Nagradu za najljepši tekst za novu kompoziciju dostal Vladislav Nadmitjo za pisnju Iščezme mladih, ktorú i komponoval, a prave totu špivanku najljepše interpretoval Marko Radišić. Prošle godine smo bili u triju i eto, ako mogu da napomenem, za Glas ili dva nam je izmakla ta nagrada, ali evo ove godine smo uspeli da uz saradnju sa Nadmićom, koji je napisao odličan tekst, da uz moju dobru interpretaciju zadovoljimo i žiri i verujem dobar deo publike. A očigledan je primjer da ovaj 24. je samo dobra uvertira za onaj jubilarni 25. Jer vidi se, čuli smo jako dobrih 15 pesama koje su zaista, verujem da je žiri bilo teško da odluči, a publici još teže za koju da se odluči, tako da verujem da nas baš dosta očekuje od tog 25. festivala. Každi večer stanješ popod oblak moj. Čekam še na prihod tvoj. Čekam še na prihod tvoj. Toho roku u revijalnej časci učastvovala naša afirmovana interpretatorka špivankoh i pisateljka tekstov za kompoziciji Miroslava Daždiju, kotra predstavila svoju bohatu tvorčost. U tim jej pomogli Mihajlo Zazuljak i Jovgen Nadj. Konkretno za tот večer, odnosno do 30 minuti, kotri mnjenješka boli zvereni, nie môžem povedať, že bol problém, ale nie môžem povedať ani, že bolo jednostavné. Ja na teľo veľa špivanky odšpivala, teľo som teksty napísala, že naiste bolo ťažko napraviť výbor v špivankoch i u 30 minútoch bar ťažko predstaviše. Takže ja jak po jakým šik vlastným čuvstve to porobila, čiže to publiky pačalo, či nie znam, ale tak, ja zadovoljna. Nie znam, jak še to patračom pačelo. Nazdavam še, že podzielili tu emociju koju ja čustvovala. Eto, to mi bilo važno. Kad vidiš, skrije mi slizi, bolj u šercu budze mi os. Jar vidiš, skrije mi slizi, Keď špívam, vec mi nie problem, ale znači zamoljala sam Mihajla Zazuljaka, mojho prijatelja dlhoročnog recitatora, medzi inšim, hej, našao glumca, poznato i novinara i najho nje predstavljam. Všetci znamo kto je, že bi interpretoval teksti kotri ja pisala za Ružovo Zahradku, a kotri omuzikovani. I naiste oni celkom inčak zvuča bez muzičnej podlohy. Takže ledvo som še strimala. Думам, že im je sliza ozda patrače nje vidzeli. Dobre, nje hanjbim še za svoje slizi nigda, ale také polne emocije, polne čustvo, polne toho emotivnog, ne znam jak povedati, naboju. Ranci na tvari vitor vicinal, brazdi jak vičnost spred stali. Zo svojim znojom še ih zaljival, že bi sme hljeba mali. Hljepši podzeljel na rovni časi, alem tvoja najtvardejša. I molitva tvoja bez slovoh šebula najhlasnejša. Ocova ruka tvarda, parastka, a njižna jak pavučina, keď blahoslovel dzeci svojo, keď hlaskal dzivku i sina. Po zakončenju festivala u holu Studija M organizovane i tradicijne druženje, ta to bula nagoda, že bi sme čuli i upečatki na ščiviteljoh. Moj osobni upečatok taki, že bim žadal povolać naših tvoriteljoh, da še kuz očmelja, da už vidzeme zo stih, može bud klišejoh, že slunko vychodzi, slunko zachodzi, mešak za hvizdami, hvizdi za mešacom,
ali da še tako zošle od zime, evo ja potrebujem i Mirka Papa, on še ima novi pristup k tomu i Ahmetu i všetkých druhých, da ih teraz nečišlim, ktorí majú veľa vecí šmilosti i naj to i nadalje pestujú, da še tako zošle od zime i da to bude veci rižnorodne, da ne budeme u tih stalno istih klišeoch, ktorí už dosť dominantni pri nás Rusnácoch. Dajte da su veci veselše, evo mali sme hostov zo Slovackej, ja vidim, že keď ritam po Švičani, oni tako počnú kľapkať, a pogotovo keď my pojdeme na ich festivali, vidíme, že tota živša muzika i tota pocahne lepšu atmosféru. Že ja tu ne prší raz, takže sa mi začali prší raz, druhý raz, no a dneska takisto. My tu prichodzíme a tí speváci, ktorí sa nám páčia, potom ich povolávame do nás na Slovensko. Takže dobrá spievanka, šumná spievanka, bude furt len šumná a ľudia ju budú mať radi i radi počúvať. Novo Sadjanje na Institut festival Krila Pelijak svoj, ali naj po tomu multinacionalnom štretku, jak i Vojvodina abo Novi Sad ukazali, že ho máme, že na Ružovu zahradku ne prihodzeljem Rusnaci, ali vidim, že tu prihodze i drugi ljudi, ktorí z roka na rok še pridu i nekih sposob še vjazali za Ružovu zahradku. Znova mi milo, že tu vidim mladih ljudi, že ljudi, za ktorých som dumala, že nekih sposob odsudzeli od Rusnacov, ali ih vidim, že su tu, že pridu i po samo, i bez decov, i bez mužov, i tak dalje, že zašljem su vjazani za to tu Rusku prez Ružovu zahradku. Mne še na Ružovej zahradki še pači revijalna čast, pretože na tej revijalnej časti še všetky my zdohadneme na može buď 100 tých špivanky na časi, ktorí sme pomali zabuli, takže bym pohvaljela na iste to tu revijalnu čast. Pača mi še vece i pisni, velika većina pisnjih mi dobra, zapravo ani jedno sam nije vidjela koja slaba pisnja. Je ljepši, je slabši, že po jednim je to ti debitanti nie spodzivali za svojim dobrim nastupom. A isto думам, že tohoročna 24. Pošore Ružova zahradka zatrimala, voljem mož tak poveć, zatrimala uroveň prešloročnej, ljebo skorejši. Evo to co me oduševelo to novi špivače, mladi špivače, dobri aranžmani, veljo učasnikov, dobri orkester, komunikacija među špivačami i orkestrom bila odlična. Až so vecej pačelo mi še i toti kontakt, kotri mal dirigent so špivačami, so zaplauzom, so spotrimovku, dom, že še dozro belo, ljebo už na iste naše učasnike na Ružovej zahradki postali profesionalci. Festival bol dobrý, organizácia bola výnimkovo dobrá, celá ekipa i radio i televiziji bola angažovana maksimalno, co še i vidzi. Думам, že sme se zložili so s tým festivalom, ale думам, že už najpoznejšie 1. apríla musíme počať zrihtať 100. jubilejnu 25. Bo to je akvarija striberna svadba i nam, ja še nazdavam, že to ta stara ekipa išće vitrima organizova 25. a potim думам, že pridáme všetko mladim kompletno. Milo mi, že mladi naiste i nješka u kolu studijajem i u publiki, bilo naiste veljo. Ružova zahradka, keď sme mali to tu dilemu, či budze, či nje, či obstanje, ja думам, že obstanje jest, žiju mladi zoznju, u Novim Sadzije, u prekrasnim ambijentu, profesijni orkester, profesijni studio, znači dotico špivači može buće im ljem tu tak slučuje, že profesijno možu znjać i vidjeti jak se robi prava špivanka, a nje robota u kulturno-umetnickih društvo. Znači, všetky amatere treba, že bi še trudzeli mladi, že bi pobili na červenej ruži, keď pobiju, mi ih čekame na Ružovej zahradki. Organizator i generalni pokrovitelj Ružovej zahradki bola radiotelevizija Vojvodini s pomocu veljih naših institucijoh, ustanovoh i organizacijoh, jak i privrednikoh i pojedincoh. I toho roku objaveni kompakt disk s kompozicijami tohoročnog festivala nove ruske narodne špivanki Ružova zahradka. Keď pred vami jeden bohatý nasамprед stvorčí život, jak co to otca Romana Miza, dlhoročného novosadského parocha, već otvera i pitanje odkaz rušic u namiri co virnejšie priblížiť ho patračom a ne vychábiť daco.
študírala naša kolegyňa Olga Karlavaris, obdumujúci materiál za príloh, ktorý šliedzi i jak riešenie napravila po našem domaniu jednu spontánnu i autentičnú pripovedku. Co smo od njega naučila? Ljubit každого, bez razliki i pomagat. To se sam mogli, to mi veliko od njega, ja to robim tako. Veliko ekumensko srce, otvoren za sve hrišćane i sve ljude dobre volje. Okreme oca Romana, mi za nje možda dopolnic. On dal všetko od sebe, a ja len môžem predložiť tam tu, že on už teraz pokus i nehozen. V Novom Sadu som prišiel relatívne mladý, mal som 36 roky. Bol som predtým 6 roky pár u Lipovljanoch u Hrvatskej i vez me vladika Bukatko poslal do Novog Sadu za paroha i prišiel som 14. julija 1968 roku. I moje prve stretnuce ljudi sme boli tako se to i nezvyčajne. Ja prišiel zeška 4 týždňa, tako poslije Novosadskog kirbaju. I prša nedzelja, ja služim službu Božju, razumiš, nakazoval sam. I poslije službe Božje ljudi ostali pri cerki, dočekali me i privitali i tako dalje. I teraz mi jedna žena govori, joj pa nocec, je taka šešljiva će vi prišli. Mi čuli že mama price kići Ukrajinjec do nas na mesta panoca bojili, on odhozi do penziju, ali teraz mi će prišli vi, a nje on. Ja prišel svoj u svojim. Tak sam prišel, tak mi prijali i tak sam 45 roki žil. Mi bili jedna zajednica i mi žili 45 roki, nje žili, ali eto vodzeli tu parohiju i celjeli eto i dobro i zlo, kotre se u život se slučuje. I ja ne možem ani jednim slovom povedz, že bi bilo dejaki nespodzivanki, konflikti, abo dejaki neporozumenja. Vše sme dobre še skladali, vše dobre išlo i koji co še zrobilo i to me raduje i to me ceši. A môžem povedať, že som mal dobrých sotrudníkov, koho ja zamolil, da mi pomogne, gdje mi pomagali. Či to boli crkovni odbornici, či to boli manastir šestroh služebnicov, je povedzme jedna šestra Josafata, od prvšoho dňa ponješka so mnou robi tu kolo cerkvi i robila i dalje robi, tak i crkovni odbornici koji će pravda menjaju, to už da jedno 6-7 garnitura, bo 5 roki tirva mandat crkovnog odbora, ali ja i šitskih znam jako šik animirac i šitskih povolac za ohoci će više truzdeli i robeli i oni to zešnje robeli. Malo sebe to tu dobrotu, hoć ho kto zamodli, to ja znam, bo on veljo robel drugim ljudom, pisal studentom nauki, profesorom kojakim. I već kad on mi je to daval čitac, nješicko, ali da ja mu prečitam, da on to čuje, će to dobre. Zato ja znam, že on bar sveljo pisao. I kto ho zamodlio, nikomu nigde nije odbil. On dal všetko od sebe, a ja len môžem predložiť tam tu, že on už teraz pokus i nehozen, lebo
budeme vjedno dok može, takže je to ta ideja i mnje bila u šercu, znači to ta otvorenost gu šitskim hristijanskim zajednicom, gu ľudzom, či vjernikom, či nevjernikom i to u stvari tu sme še našli, takže ja i dalje думам, že budem probovať dostojno zameniť se oca Romana. Evo pred 6 rokami sme snovali hor, koji je relativno dosta dobri i baš dobri. I to je jedan od ostatnjih mojih, da povem, podcahoh uspešnih. A da ne govorim koji so druge kojaki budovateljni angažmani, roboti, organizacijni, pa kojaki prohuljki. Jedna barz mila, moja robota, kotra nje barz dostatočno še udala, to je, že som ljem troh panocoh pririchtal za panocoh. Troh hlapca kandidatoh pririchtal za panocoh. Udi pogledano, da že bol ljem 10 roky, tam som 4, a tu na 45 roky ljem troh. A vi možete sebe zadumati, že sveštenikovi najmilše, keď on najde sebe zastupnika, alebo pomocnika, alebo predluži s tým človekom, kotroho porichta za takú službu, za takú robotu, že predluži jeho dilo. Nažal, to ti mojo trome novosadski, ani jeden je tu. Jedan u Italiji, drugi u Njemecke, treći u Ukrajini. Ali počeli, jakimiši s mojim zakladanjem, i ja bol tot, ktorý košik im dal tu zeku i ostaralo se, že bi oni nečka boli panocove. To i mnje, a i každomu panocovi vjerojatno baš velika radost i potiha, jakeček vyplnjenje životne zadače. Mám čustvo, že som ipak suvisno ukončoval svoje obovязки, suvisno ukončoval svoju robotu, že smo ukladali celovo sebe do života tej našej zajednici, tej parohiji, uopće, njeljem parohiji, ali i širše, i u kulturi, i procviti, i nauki. Bol som i novinar, jak i sami znate, bol som njeljem dopisovatelj do ruskog slova, ali vozil sam i na radio emisiji, ukrajinsku sam vozil 9 roki. Teologiju sam zakončal i istoriju u Minhenu, a već sam nje zakončal slavistiku istoriju umetnosti u Zagrebu i istoriju u Novom Sadu. Ja je profesor ekumenske teologije i bol sam na daskelo viših teologijnih školov profesor. Takže institut, koji je u Subotici u Novom Sadu, to sam do kraja, pred 2 rokami sam už prestao. Već na protestantskom fakultetu u Novom Sadu, već na baptistični visoki školi u Novom Sadu. Čim sam, kad sam vam načišel to ti 3 virski zajednici, rimokatoliki,
protestanti, baptisti i tako dalje. Automatski sam uključen u ekumenizam. Uključen sam već i vjerski zajednici. I ja to preučoval i ja napisal. Teraz njegov je uze vjerojatno drukovane 1800 vjerskih zajednicov. Nisam poved sektoh, bo to tako pešorativne meno, uredljive za njih, pošto u svojej sučnosti nije uvredljive. To latinske slove, kot znači šlizic, sekto sektare, sledi ti, šlizic. Šlizic jednu nauku, šlizic jedno učenje. Ali u našem štretku ono dostalo takvu intonaciju i konotaciju koja je tako uvredljiva i zato oni se, i ja sekam, nisam ih s tim povrediti, ja to isto ne hasnujem i tako dalje. Takže ja to slovo ne hasnujem. U Horvati imaju baš krasne slovo, velo ljepše od sekti, oni imaju šlidvi, abo hrvatski sledbe. Slediti. Pa otac Roman Miz ima 3 magistarska, to ti je kao 3 kornera penala. Ajde da mu damo počasni doktorat. I to je bila ta inicijativa koju smo onda zajedno razmatrali na naučno-nastavnom veću i odlučili i dodelili mu počasni doktorat. Radili smo na projektima i u jednom trenutku on je odlučio da donira svoju izvanrednu, bogatu, jedinstvenu biblioteku teološke literature, časopisa od možda nekih 11.000, nismo sve ni prebrojali, knjiga i časopisa naslova koje su iz područja sve hrišćanske teologije, sociologije, religije i znači sve ono što nama treba. Od kada znam za sebe, znači od studentskih časov, možda i skoro od gimnazijnih časov, ja zbieral knjižky, kupoval som knjižky i poznejšie, jak pan otec, svešteník na parochii v Lipoľanoch i Novým Sáze, ľudia kupovali chýži, motory a ja kupoval knjižky. Takže še nazbierala jedna hromada knjižkoch, rochujem, že som mal okolo 20 000 knjižkoch i već počel som še i staric. Starost prišla, horoti prišli i tako dalje. Ja še tako zadumal, co bude s mojima knjižkami. Tad sam razdumoval komu bi ih doniral, komu bi daval. I prišao sam na ideju, že to može najljepše mesto, gdje bi še moglo podarovati okreme teologijne knjižky, že to budu najljepše vyhasnovani. Ja mam, možem uz najveću biblioteku, enciklopediju i leksikodoh na religijni teme. Ja mam okolo 100 leksikoni enciklopediji na religijni temiljem. Plus to više 100 opšti temi. Evo pravi leksikon pišem. Po ruski, uzemam 3000 boke. Už 1000 mam napisano. Dostal sam vece pripoznanjeno, ajde kad vi dvojime 2. Jedno z Vatikanu sam dostal, tri. Jedno z Vatikanu sam dostal menovanje protojereja Stavrofora, to znači že on pravo nošić zlatni krest na peršoh i tako volani na bedrennik, kot je u rangu monsignora pri Rimokatoliko. To sam s Rimu dostal. Druga, to je novembarska povela grada Novog Sada, uprave grada Novog Sada. Ted je bil rodonačelnik, Dragan Novaković. To je davno bilo, već preko 10 godina najmanje. 20. Može i 20. I treća od predsjednika Ukrajine.
neka vrsta ordena. Nie dilemy. Všelijak, že som na stanovisku, že to je istý koreň, istý národ s variantami svojho rozvitku, svojho rozvoju, svojho života. I jazyčného, i kultúrneho, i každodňového života i tak dalje. Jak co máte, povedzme pri Chorvátoch, imate Dalmatince, Zagorce, Ličane, Slavonce i tak dalje. Holim 5-6. Ja ne znam jak to istorijno išlo. Za Rusnacov znam, mi všetci boli Rusnaci. Všetci boli Rusnaci. I Ukrajinci boli Rusnaci. A vo nej Rusnaci, Rusići. To je Žridlove, to je istorijna naca. Rusići. A već nam davali drugi naziv, već nam Njemci dali Rusnaken. I tak dalje. Mi to tako slavijano nazovali, da smo vedli Rusini. A Rusnaci, a Rusnaken, to njemecke. Ali mi Rusići, Kijevska Rus, i kažem, nješkači veliki Ukrajini, znači pove, škoda, že sme še toho, Jakovšik, straceli to meno, škoda. Že treba Rusnaci, že bi čuvali svoju ruskost, bo to ih otrimuje. Keď toto stráca, oni še stráca. Oni ne žijú na Ukrajini, že by prevzali ukrajinstvo. Znaš, co oni prevežu. Preto trimaju svoje, treba, že by trimali. I ja potrimujem, že by trimali svoje. Kto prestane buď grekokatolík, na draže je, že by prestal buď Rusnak. Nie musi prosto, ali je na dobrej draži, že by to postalo. Tak jak chcą Serbi, koji postavaju členi adventistov, baptistov i tak dalje, kus po kus traca za svojho srbstva. Bo Srb je pravoslavni, tak i Rusak je grekokatolik. Keď toto počína stracic, počína traciť svoju ruskost. Častočno. Ne znam, či to bude všetko dávať so tak opaslivé slova. To še može da se i uvrezi na to ti slova. Ali je to moje odumanje. I nje moje. Hvala ti, nebeski Oče, da voliš sav narod, kako ih voliš u celom svetu, znamo da voliš i nas. Zahvalni smo ti što se brineš za našu svakidašnjicu. Po prikladu američkog predsjedatelja, on, vi znate, on praktikuje, ali razročno, tako volani molitveni doručak. Ajde mi uvezmi molitveni doručak, ali nije razročno, ali razmešačno. Všetky panocove Novog Sadu. I dekan fakulteta še ja ho oduševal i on zvolal jutre perši shod. Perši molitveni frištik. Počitovaní patrače, bolo to všetko, co sme vám pririchtali za dneškajšie vydanie emisii Dobrý večer, Vojvodino. Reprízu môže sa opatriť dneška v noci na 2 hodin i jutri popoladnju na 15, to je 3 hodin i 15 minuti. Ďakujeme vám na uvahi i žadáme vám dobrú noc.